even get to cross. I pozdravio se National Place i danas igramo Unturned, izvinite zbog ovog prekida. To, čekao sam za taj deo muzike, izvinite zbog tog malog prekida. Danas ćemo igrati Unturned, single player preživljavanje. Ovo ću izbacivati možda, veoma retko ima da izbacim, pošto ipak neće biti toliko velika gledanost ovoga, pošto ipak zanimljivi single player, svi možda složite oko toga, ali ovo je malo drugačije, pošto u multiplayeru to je sve zebancija i to sve, a single playeru ću ja pokazivati neke druge stvari, znači pokazivat ću malo profesionalnije stvari, znači malo profesionalnije preživljavanje, ne samo da idemo naokolo po mapi i da ubijamo zombije i to. Ja već napred znam mapu, celu mapu tog sveta, tako neke stvari, gdje mogu neke stvari da se nađu, dakle da mogu da vas nauči neke stvari. Prvo što idete jeste ovaj PAI, ja ću uzmeti PAI, to je ovako da imate ovaj svet sa gradovima i tako to, a arena je ono kao neki Hunger Games nešto. Imate normal, easy i hardcore. Jebi ja hardcore, nikad nisam pokušao hardcore, nikad ću da pokušavam. Mogli bi normal da pokušamo, ne znam, ajde pokušat ćemo normal, pošto ipak, I evo nas natrih ljudi, izgleda da mi je crashovala igrica, nešto zbog rezolucije, nešto, nema pojma ni ja, nešto, nema pojma, ali ni bitno, opa. Prvi zombići, dođi, ja, ovo će da se spawnu tamo gdje ne bi trebalo. Da, ja sam se spawnu u grad zombija. Ali dobro, ovo je baš hardcore, dakle idem. Tamo da ispravim svoje skillove. Ajde, meni se kako mi ovako ne ide pravolinijski na mene, znači kad ide ovako pored. Koji kurac? Ajde. Tako, sad kad smo došli s ubijenjem toga, idemo da lootujemo, znači neke dobre stvari. Ovdje je mehaniča, dakle da ne vjerujem da ćete nađemo neko oružje, evo ovo. Uvijek tražite ovako neki stvari da možda nađete oružje, evo na primjer ja što sam našao ovdje. Ležići govno. Tako. Obično se ovdje nađe ona sekira, izgleda da nisam mogu to da nađem, tako svetlo. Torč. A možda ovdje nađem pajser nešto. Bukvalno da, pajser. Znači ne se smete. Što ovdje možda se nađe pajser. Nema, ništa što meni treba. Okej. Prvo što treba da nađete jeste oružje. Kad nađete oružje... Kad nađete onda oružje, onda treba da nađete hranu. A kad nađete hranu i vodu, znači način kako ćete nađete hranu i vodu, čekaj sam ubijemo da zabije, ajde umri, jebote ja. Znači vidite zbog čega treba da nađete oružje, znači možda nađete oružje, zato će vam biti lakše. Ovo će nađete oružje, treba da nađete hranu i vodu, to je način kako ćete nađete hranu i vodu, a nakon toga se ide lakše. Evo ga, backpack, to je još jedna od stvari koja treba da se... da se nađu, ovo na početku, sad sam nešto da uradim. Sad da mi se restart. Fuck. To, dođi. Tako. Katana daj. Čekaj, mora da nam je settings. Ne settings. Controls. Tab nek mi bude ne, a ne na tab. Just ovo. Mentor da mi bude ne na tab. Tako, s imam malo više mjesta za neke stvari. Znači imam katanu, imam torč, to je to. Sad imamo oružje, bit će nam malo lakše da ubijemo zombije. Sad kad smo našli oružje, prvo što bi vam preporučio da nađete jeste, šta je ovo? Može. Poliću. Kapica. Sad ubijemo zombije u 2 hita. Sad prvo što bi vam preporučio jeste nego što ste našli oružje i backpack, jeste da nađete vodu i hranu, da ne bi umrli. Možda to mora brinuti o tome. Opa, ajde, tako. Opa. Što se tiče hrane morate da idete po mapi da putujete i da je uzimate, ali što se tiče vode,
Pametno bi bilo da malo tražite po mapi, malo da hodate, da tražite po mapi i ja. Tako dođeš s leđa. Da bi te napsovao, znaš kako da me ne gledaju mlađe deca. Okej, ovdje nema, u ovom gradu nema... Kako se zove? U ovom gradu nema... Medic, dakle da tu sam se zezno, odmah, na početku. Ja ću da umrem izgleda. Pa baš nije baš tako pametan početak. Ajde, umri. Toliko u tom kao pametnom i profesionalnom početku, ali dobro, ipak nemojte da mi zameti, ipak smo počeli u gradu koji je pun zombija, mislim. Da ima, sad mi treba, znači uglavnom ovako ovim prodavnicima možda nađete hranu i vodu. Ja bežim odmah odavde, zato što znam da ima dosta stvari, ali ipak ima i dosta zombija, dakle da pametnije bi mi bilo da pobegnem odavde. Sam da pogledam šta ima ovdje pa begam. To je to. Ovo mi treba. Desert Armor, to je da bi vam manje skill i health kad bi vas pogodili, kao što sad izgledam kao soldier. Gdje si pošao? Eto. Isto tako, bilo bi pametno isto da nađete i neki neku vozu da bi mogli da se vozite po ovoj mapi, zato što kao što se ja moram da pišačim do sljedeće lokacije koja je vojna baza, to je tamo ima jedna vojna baza. Mislim da ću da ubrzam ovaj videoklip, čisto da bi stigao brže do tamo. I evo nas ovdje tu pred vojnu bazu, kao što vidite. Samo nešto da kažem prema što priđemo toj vojnoj bazi, a izvinite ako je ovaj prva epizoda kao single player preživljavanje ili ti pokazivanje ili kako već. Pošto u ovom serijalu kao pokazuje kako preživjeti i to, što je malo ironično, pošto odmah ovdje imam 20 health i to, ali dobro, snaći ću se. Samo da kažem, vidite ako do sad imam loš commentary, pošto ipak tek sam se probudio. Ajde, umri. Ajde bre, tako. I još nešto da kažem prije toga. Hvala svima, hvala na podršci na posljednjem klipu, stvarno mi znači 41 like za sad imam i 41 komentar. Znači stvarno hvala, to mi je prvi klip koji imao toliko lajkova i stvarno hvala svima koji su me podržali i vidio sam neke priče na nekim malo težim slučajevima od mene i stvarno bih želio da... Znači vidio sam tako neke priče o težim slučajevima od mene i stvarno bih želio da im bude bolje, zato što ipak ljudi koji bi mene podržali u svemu, brate, zaslužuju istu podršku. Znači, ako smo već kod podrške, trebalo bi da namestimo ovdje nešto. Crouch, ajde da nađemo crouch, na CTRL. Okej. Trebalo bi da nalazi čekaj, znam da ima healthy, čekaj, nemoj da ne kažem šta. Okej, tamo ima, znači ovdje u ovoj vojnoj bazi ti kažeš da je dobro mjesto za kao da napravite bazu, pa meni realno i nije, zato što kad na primjer startujete mapu ima opet ovi zombi da vam se spone, pošto se onako respawnuje kada startujete mapu, i itemi, zombi i sve. Ja ću da uzmem ovo NATO armor, evo sad sam uzao ovaj blood bag, znači uvijek ćete ovdje naći neki health i neka pomagala oko toga, ja na primjer sam nešto od ovo vitamine protiv radijacije i našao sam ovaj blood bag. Znači da uzmem ovo protiv radijacije, kao što vidite ovo mi je dalo, evo vi 100 health imam. A ovdje 20, znači imamo 120, 100, to je stvarno super. Znači blood bag i medkit daju najviše healtha, mislim da blood bag daje najviše. A najviše što vam skida radijaciju jesu ovi kao... najviše... kako se kaže... vitamini. A gore ste vidjeli šanžer ili ti swift magazin, ja to ne uzimam pošto ipak to je za pištolje. Znači možete uzeti za pištolje i to, znači sad ako se neko ne zna, zašto služi kao ti šanžeri to. Okej, tako. To je na primjer, ako imate na primjer slab šanžer, ako na primjer imate pištolj i ispucate na primjer imate 10 metaka u šanžeru i ispucate na primjer 9 i ostane vam 1. Znači niste totalno istrošili šanžer, ali ono, baš ste ono low, znači na municiji. Evo uzet ću ovo, to mi popravi auto, blowtorch, to se popravlja auto. Ako vam je otišao, recimo što da, ako primjer veoma ste low na municiji, uzeti idete u crafting, znači, evo ga, NATO drum, to je za jednu mašinku, uzet ću ovo, to mi treba, to je za crafting, znači idete crafting, uzete, naprimjer evo ovo, samo 9 metaka uzete, pošto je low, stavite ovdje, uzete i stavite taj
Kao, primjer, za NATO magazin je military armor. Military bullets, da. I stavite ovdje i pisat će vam ovdje taj NATO armor sa 30. Vidite napunjen šanžer. Znači taj military bullets puni šanžer pušaka. Shields puni kao ove ovo oružje za, kako se kaže, za sačmrke i te, a civilian bullets puni za, kako se kaže, za pištolje i tako to. Znači, ako umjesto ovakvog oružja kao što na primjer sekira, mačete i tako to, volite da koristite puške i to, a brzo se troši munice, skupljite tako te military, civilian i tako te balece, pošto... Gledaj kako mi je ovako kosa, kako mi je to mrzim. Mislim zombi. Znači skupite ih jer imat ćete ono municiju. Evo ga. Pogledajte, znači idete u crafting, stavite taj šanžer koji je skoro prazan i military bullets. I imat ćete ovdje ovo, ali izgleda da ja nemam dovoljno military bullets, izgleda da imam 2 ili više. Evo imate ovdje pištolj, imate ovaj red dot sight, znači to možete staviti neke dodatke na svoj pištolj, bi se možda što izbacimo odavde. On bi ovo da pojedem. Ali da, to sad ne mogu da pokažem pošto nemam dovoljno mjesta. Što ne mogu da pokažem samo na brzaka. Znači pokažem se na brzaka, samo ću nešto da izbacim odavde. A naprijed mogu da izbacim i na tu drum, pošto ipak mi ne treba. Pošto ipak neće ništa uskoro da... Nemam pušku za to. Ovako, znači, imate safety V. Imate, na primjer, pritisnite naput V, iskoristite safety ili ti puca kad vi kliknete na miš. Levi klik i pritisnite opet V. I to je ono. I uključite safety da ne može puca, klikit će mi ne puca. E sad, pritisnite T i držite T. I vidite ovdje municija, koliko imate municije, znači kliknite na to i ispraznite municiju. Evo, ispao mi šanžer, ne mogu se nešto da ga uznem. Možda se nešto da izbacim. I uzmem taj šanžer, kliknem ovdje. I mi se napuni taj šanžer. Stavim ju u... pištolj. Kako sad naprimjer hoću da stavim ovaj red dot sight ili to kao taj nišan. Vidite, piše ovdje red dot sight, kliknete i evo ga, vidite. Imam to na pištolju. Da vidimo šta bi još moglo. Imamo i ovo, mislim da može ovo isto na pištolj. To je probušivač, znači da vidimo da li to može, mislim da ne može. Evo ga može, flash hider. Sad imam i probušivač i ovo na pištolju, znači imam probušivač i kao taj laser za bolje nišanjenje. Isto tako izvinite ako ovo sada bude malo duže trajala. Opa, pošto evo još malo, sad ću nešto da uradim, znači evo pokazujem čisto neke osnove. Super, imamo sreće, znači našli smo canteen. Canteen služi za, to je bočica, znači. Evo još plus je full. Ona daje dosta vode. Znači kako bi koristili taj canteen? Idete blizu nekog bunara koji nađete na mapi ili blizu vode, uzmete, kliknete levi klik na tu vodu i on će da vam napuni canteen i kliknete opet na taj slot koji imate canteen, pisat će vam full i popijete i imate oduzima vam vodu ovdje dole. I fora tome što može da se koristi kako hoćete. Znači može da se koristi kako hoćete taj canteen. Sad ću da izbacim ovaj šanžer zato što izgleda da sam našao Mapleshoy koji koristi taj NATO armor, da ima. Opa. Da ima koliko ima. 28 od 30, pa ova puška je skoro puna. Evo ovako, sad ću da uradim. Sad ću sve ovo što imam na pištolju da prebacim na tu pušku. Da. Znači vidite ovo je malo složenije. Znači kliknete opet da bi izbacili to, kliknete opet da bi izbacili to. I izbacite pištolj. Sad uzmite pušku, opet kliknete T. Kliknete na ovaj red dot sight. Ovaj dual core je već bio na pušci, dakle će vam doći tu inventar, njega dropate. I ovdje kliknite na flash hider, da bi dali flash hider i eto imate opremljenu pušku. Zadržat ću ovo. I ovo ću zadržati. Zato što, ko zna, možda nađem još negdje nešto. Dakle da ne znate. Isto ako flash hider, to je probušivač, treba vam jer kada pucate, to pucnije se čuje. To pucanje se čuje i možda privuče više zombe, znači dosta je realistično što se toga tiče. To sam već bio, pa mislim da bi to je bilo to, možda neki deo ovoga nisam pretražio, zato što ipak trajala bi dosta dugo epizoda ispod toga. Sad ćemo pretražiti samo još jednu lokaciju,
na ovoj mapi i to je bilo to, da ne bi bilo dosta dugo epizoda. A i pokazao sam tako neke osnove što se tiče pušaka i tako nekih stvari koje mora da nađete. Znači, ja da ti imam mnogo dobar početak, pošto ipak dobro sam sa hranom. Imam kentin koji mogu da koristim svaki put kad želim, samo odem blizu vode, natočim, popijem i neću imati problema sa vodom. Imam oružje, što ne mora da se brinemo kod toga. Imam blowtorch ako nađem kola. Isto tako ako nađem kola morat ću da uzem gas can da bi napunio ta kola gorivom, naravno treba će mi neka benzinska stanica, lepo to će da nađemo. Gledajte ovo, znači klikajte opet da bi sklonili safety, držite desni klik da bi naciljali i levi klik. Eto vidite, pucam i evo vidite, ovaj zombi što mi nije prilazio, sam mi prilaz zato što se čula pucnjeva. Znači, kad pucate ovim zombijima u glavu, uvijek im pucajte u glavu, zato što im tu uvijek najviše oduzima health-a. Pa da više neću da pucam, samo da ne bi oduzimalo... Ne bi oduzimalo ovo kao... Kako se zove? Municiju. Inače ovaj flash hider, tad sam probali, ipak nije to što sam rekao. Znači flash hider da bi sklonilo kao... svetlo kada pucate, zato što u multiplayeru ako igrate ono... Klan protiv klane, ako gleda... Dakle pucate, vidio bi taj flash, ta svetlost kad pucate i onda bi vas ubio, zato što bi znao deste. A ima jedna druga stvar koja se stavlja na pušku, koja je probušivač, ne znam kako se zove. Ali smo možda naći tako u tim bazama. I evo ovo je posljednje gdje ćemo ići da lootujemo. U druge epizode ćemo ići onamo. Jer tamo je dobre stvari da se nađem, mislim da ću čak tamo i napraviti bazu, pošto ipak je tamo po meni najbolje mjesto da se napravi baza. A možda i nije. Ima tamo jedno ostrvo da je najbolje da se napravi baza, ovo je St. Peterson ostrvo, ali treba će mi i dosta, ja nešto se da bi tišao tamo i napravi bazu. Znači kao što vidite, ovaj mape je najbolji za health-e, pošto ovdje uvijek dobijete health-e. A not enough space. Pa izbacit ćemo ovo za municiju, to ipak mi ne treba, ipak mi ne treba šta da pričam. Znači uzet ćemo painkillers. Uzet ćemo purification, znači to vam je za... Kako se zove? Za radijaciju. Opa, znači ako pravite pažljivo u igru vidjet ćete dole da mi oduzima neke stvari. Ok, šta još ovdje ima? Civilian bullets, ne, evo ga, ovo je, znači civilian bullets, ne, shields. Shields, valjda popunjava ove kao, ovu municiju za sačaprku. Evo, to smo lootovali, to nije bilo baš mnogo itema. I sada tražimo ovaj most, treba brzaka. Opa, znači, kada vidite zombi na vas, vidite, znači, ako idete prema vama, vidite malo nazad, znači malo udaljavate se nazad i udarite ga u glavu, jer to je najefikasnije. Zato što ako udarite u glavu, najbrže ima da ga ubijete. I neće da vas ujede. A po nekomu je tako da vas zezne da vas ujede, dakle da, nemojte da se ljutite. Našli smo još nešto, tactical laser, ili ti laser. Čisto možda stavimo na pušku, evo ovako. Držimo T, i ovaj možda stavimo tactical laser, pošto ovdje piše tactical i sve što je tactical može se stavi ovdje pod tactical, pošto ima i tactical grip i ima i tactical laser. Kao što vidite, ja trenutno imam laser, kao što vidite imam laser ovdje, kad kliknem ovo desni klik imam laser ovako, što je totalno super, znači je totalno ono nabuđenu pušku, kako bi rekli vi, što je Unturned, pošto ovo baš jeste nabuđena puška. Ok, vidimo što ovdje ima, pošto sljedeće što bi vam trebalo jeste, gledajte revolver, pošto sljedeće što bi vam trebalo jeste malo bolje oružje od ove katane, pošto ipak nećete želiti da trošite municiju na ovu pušku i treba će vam bolji backpack, pošto ima dosta backpackova u ovoj igri. Ovo je, imam knappack. Poslije knapbacka najbolji backpack je shovel pack, ko može dosta više itema normalno da podnese. Dakle, to ćemo tražiti u sljedećoj epizodi, a za ovu epizodu se ja odjavljujem i to je bilo to. Mi se vidimo i pozdrav!